Take 3. Take 3. Dobrodošli u prvu epizodu podcasta Gimnazije Mostar. Ja sam Ivona Duna, današnja voditeljica, a ovo su moji gosti. Pa, pozdrav vama, a evo recite svoje ime i koji ste razred. Pozdrav tebi, ja sam Ilma Zalihić i drugi sam razred gimnazije. Ja sam Marko Knežević, treći sam razred. Tema ove epizode biti će predstavljanje kluba. To je učenički klub koji se zove Misli svojom glavom. Znači, vi ste išli na Igman, to je bio izlet gdje ste vi išli na neku radionicu, pa evo, možete mi nešto reći o tome, pošto evo, prvi put čujem za to, jeste da je to objavljeno na društvenim mrežama, ali evo, da mi pojasnite malo u detaljima. Znači, išli smo na Igman u organizaciji Vijeća Europe iz programa Step by Step, naziva se Kvalitetno obrazovanje za sve. Tu smo u sklopu imali radionice, 2 dana radionica, gdje smo naučili dosta stvari i glavni cilj je naučiti formirati svoje kritičko mišljenje. Evo, ova ideja za klub, to vam dolazi od tamo, to je neka ideja od tamo koja treba da se ovdje odradi ili evo, odakle uopće ta ideja za klub da se osnuje u školi? Ta ideja došla sa Igmana. Dakle, to je možemo reći neki zadatak, ali mi radimo to svojevoljno, naravno. Svaka škola koja je bila na Igmanu dobila zadatak da napravi svoj klub u svakoj školi. I jednostavno, to je neki cilj toga svega je da se potakne što više učenika da razviju svoje kritičko mišljenje. Na početku sam spomenula naziv ovoga kluba, pa evo, odakle vam ideja za taj naziv? Pa kao mi s svojom glavom trebamo upravo raditi na tom formiranju kritičkih mišljenja, time što ćemo sagledati neku datu situaciju iz svih perspektiva, neki problem, situaciju, bilo šta, iz svih perspektiva i možemo formirati neko objektivno mišljenje koje se ne zasniva samo na prvu sam mislila ovo, nego malo treba razmisliti dublje da se dođe do nekog zaključka. Znači, to bi bilo to kritičko mišljenje. Evo, ako možeš da samo nešto kažeš o tome, to jest šta bi bilo to kritičko mišljenje, ta neka definicija. Mislim, to ne mora biti baš definicija, nego više ta neko tvoje razmišljanje. Što ti misliš da je to kritičko mišljenje? Evo, ili ti, Ivan? Pa, jednostavno, mislim da to već Ilma čak i bila rekla, da je kritičko mišljenje, naše mišljenje, koje stvaramo, da nešto sagledamo iz više kuta, iz više perspektiva, da neki problem rješavamo postepeno, a ne da žurimo da ga riješimo. Da nije to na prvu odmah, nego malo polako i doći ćemo do nekog dobrog zaključka i rješenja. Zanimljivo. Pa evo, imate li neka pravila koja bi se trebala poštovati u klubu tome? Mislim, znam da je osnutku taj klub, ali imate li neke zamisle, taj neki cilj? Kako ste zamislili to? Pa, to gledamo kao na pravila. Pravila da budemo svi jednaki, da se družimo i da nema nekih pogrešnih mišljenja. Pogrešno mišljenje ne postoji. Svi mi imamo to svoje karakteristično mišljenje i razmjenjujemo ih na osnovu istih interesa. Znači, tražimo učenike koji imaju otprilike iste interese kako bi mogli razmjenjivati upravo mišljenja i razgovarati. Sad, to je za naše učenike, pa tako pretpostavljam da se svi mogu prijaviti na to, ali evo, ima li posebno neki kriteriji ko bi baš mogao prisustvovati tom klubu? Kriterija za naš klub nema, dakle može se prijaviti ko god želi, koga god to zanima i svaka dobrodošla. Sad, imaju li neke prednosti kluba, to jest kako biste vi mogli zainteresirati učenike da se prijave na ovaj klub, da osim ti neki da razmišljaju svojevojno, ali evo nekako kako bi se to vi da zainteresirali njih? Bilo to bilo preko društvenih mreža ili... Pa upravo ovim podcastom želimo uputiti naše prijatelje o čemu je ovo zapravo.
kako bi se oni nama priključili, jer ja vjerujem da će ovo biti jako zabavno i da možemo svašta naučiti iz ovog iskustva. I eto, tako ih potičemo ako žele. Dobrodošli, svi su dobrodošli. I da jedna stvar koja bi mogla privući za stvari je ta da ćemo pričati o nečemu što sve mlade zanima. Da nešto moderno. Da. Evo, kad smo već tako toga, te teme će biti, znači, moderne. Evo, imate li neke teme otprilike koje ste smislili ili razmišljate? Treba se to biti nekako spontano. Zavisi od tim interesima. Dakle, to ćemo mi pričati kad se klub osnuje. Kad već budemo primili prve članove, tek ćemo tada pričati o nekim temama i sve ćemo raditi. U redu. Sad, pitanje. Što mislite da su glavni problemi u obrazovanju? Da sprečavaju učenike, da se kvalitetno s razumijevanjem uči? Znači, je to sad nedostatak vremena, pretrpanost gradivom, je li to neko učenje na pamet, ti bubanje definicija, malo da se osvrnimo na to. Prvenstveni problem kod nas je to što mislim da je naš kurikulum zastario. Što se rekla da pretrpanost gradivom, mislim da se to gradivo nekako treba razlučiti, da treba neko poraditi, da se izbace neke nepotrebne stvari. A s tim možemo, dakle, naši profesori mogu surađivati sa nama i u drugim školama isto tako. To je ono za se služi ovaj klub. Misliš li da, evo ti, može izbacivanje, može se nešto drugo obaciti, naprimjer neke modernije stvari, ne znam, možda više prezentiranja ili, evo... Da, rad u grupama i rad gdje mi možemo iz primjera naučiti nešto od taj dio gradiva. Da, gdje učenici više sudjeluju u nastavi, ne da nije kao ono staromodno da profesor nama kaže to i to. Sad vi to naučite, odgovarajte, i to je to. Da, mislim, ne želimo to, želimo nešto novo. Slažem se. Evo, mislite li da našem obrazovanju nedostaje tog nekog tih debahnih razgovora ili malo tog više nekog sukoba mišljenja? Pa definitivno. I trebamo na tome raditi, trebamo razmjenjivati mišljenja. Da je što fali također kod nas, ne u našoj školi, ali iskustva od drugih učenika smo naučili da nekako profesori nemaju neki, nije prijateljski pristup, nego jednostavno se spuste na neku našu razinu da vide kako je to nama, iako sam to sve prošli, ali opet danas je to drugačije već. Da, moglo bi se i reći prijateljski, jer da smo opušteni malo. A da vam svakako bili u našim cipelama, ali mi nismo bili u njihovim. Da, ali bit ćemo. Pa evo, sad mislite li da postoji neka demokracija u našem obrazovanju? Hoće li to nešto postojati u ovom klubu? Pa sigurno da hoće postojati u našem klubu. Bez toga ne može. Bez toga nećemo moći, svima rekla. Ali trenutno u našem obrazovanju ima i nema. To se ovisi o profesoru i kako je to prihvaćeno. Ali sigurno se radi na tome da se to sve više i više uključuje. Pa dobro. Evo, imate li, što bi vi ste želi poručiti svojim prijateljima, kolegama, nešto, neki pozdrav ili dođite u klub? Pa dođite da se zajedno zabavljamo, razvijenjamo mišljenja i naučimo nešto novo. Jer iz svakog iskustva se nešto nauči. Slažem se, tako je. Mi s ovim klubom želimo pozvati prijatelje poznanike bilo koji, ako nas ljudi ne znaju, želimo im pružiti da dođu. Ali naravno s ovim klubom želimo nekim ljudima proširiti vidike. Jer to se naravno radi samo ako je više ljudi. Završila bi sa odjavnom špicom što bi bila. Želim vam ugodan ostatak dana ili večeri, u zavisi u kojoj doba gledate ovo i lijep pozdrav.